Yeah, man, the Combori don't want to line up everywhere. Yeah, sure. A Phalaphala. John Zomurwa. Eish, man. No tanganana. Let me just do this. And then go Vambori. Now one go like a graveyard in those eye. Emuna. And go perform. I'm going to room basi on a graveyard. Emuna. It's even worse because if you check in Dori, Yomposantuni, it's Kapsiku, Mamuna, and then they're every. Since Combori, Madaucha 3 to 5. Emuna. Can I want to? Ndikumangala why una watu baneva ko hosta show mbili kana tharu but udangasa Miss P no Miss P ukotiwa hosta mbili ngori ukojina Friday Saturday ti ini yavori ndi hila ya chifarwanga mkwei hila hey so zviambori oteka over bva kamkwei ukodova hosta na danger oh yeah again yawana na danger ndi Monday to Friday Friday page talk Friday hey ewan takubona dzimwe dzinthu mani comment ubva kantu vari mini kavatecheresi ya vachikusumbedzisa ri imwe commenta yari ara into venge Jonas yambati ile Combori no vewe ngotamba ngamanda ngorotamba nga Jones the way nakumufara ngayo ofuna tere udzura ningei Jones alichiwa nepone avaone kobona zvino muntu wachidzumbe ndinyi ndichibhurebhure ka ufuko thoma rini wachidzumbe azi why mara let's be honest huna need yori rive chirofi oyo ndi muhashi wa chidzumbe tere tu udakuita nthu na mtu wachidzumbe ngobzimu kali ndilaguga hey yeah man kamsivobuyisa laguga ari ngasidive ngasiwe laguga or chibhurebhure wahasha unombyahasha no hatuva muhashi kana vori wanena mumwe vafunzi futi uri udojena ngapa ngori imwe show inakusumbedza uri ina ruambo ngamanda ti ndi show henoni antu ya femini hini yasonda henoni yavakereki ndiyonenda kupfa vatu vakulira Jones ukoitira hei yasonda henoni antu vari mini edzi tonga ndiyedza jazz edzi kana and then unoile nofi gundo na bugara unoile nofi gundo na bugara ine yavori ndiya kereke ngamanda ndiya vakereki aingochinjiwe ai ende ndiyezune vatu vakwambori kanjani ngori vari kola munhu nazvo neakuita zvone azvinevone vafuna zvone vakocomplain ndikati vakocomplaina pedzi ukusumbedzisa upfi hai tongari avakutecherisiwa wene vakocomplain rola munhu it's either kamusivuya ropiwa kana hoitiwe zvimwe zvithu because honestly speaking avahappy nga zvine vakuvona rela show in the direction yela show ai I'm not sure ugai zvazvino kaipiwe show but show ine aingochenja ndi yantu ya 9 to ndengochinja 9 to 12 12 to 3 aingochinja 3 to 6 aingochinja then ajiwa muti wandevetsini koda hosta imwe show zvino vatu vapevangati vakambori tongare show inodzwe kuchenjiwa ndiye yantu ya Jones a big dude
utongari watodzwa kuswapiwa uya nṱha muṅwe ya fhasi muṅwe a bva nge umela nga nge ndi khomba uri ndinyi muthu ono thetshelesa radio u bva 9 u swika matshelo nga matsheloni mun na mara ya theru tsho fara vha nḓilani 6 to 9 ra vha na Jones ri a dzedza 9 to 12 una vhathu vho no founela vhusiku radioni una muṅwe muthu muswa o dzhena wa ri gay man ya ri ḓo swika kha ri ḓo ni vhudza nyinyi kwashaba yeah but ndo vhona reaction ya hone vhathu vha tshi khou celebrate uri la munna wa ḓivha nga maanḓa nga reggae so a thi khou ḓivha uri asha gai mara ndo vhona respond hai vha ri nṋe khumbe Mr G voice vha muposa kha muḽa khulu u ya fhinduwa 3 to 5 kana ipfa ini mara tonga 3 to 5 ya takadza ndi la ine vhathu vha founa vha khou ita mishumo yeah job asione yeah I think ndiyone nila tonga vhathu vanzhi vha vuwa ngayo la vha khou thetshelesa uri ni tshi khou vhea maḓi no kula zwifhinga zwa karaṱa nomboro mara before okay 12 to 3 u tamba mini u tamba mini kha Phalaphala vha lidza muzika I think wo ludzwa muzika wa and do you know Koreba yeah Koreba tight man yes strong and then tight man Friday ravana 9 to 12 ndi dikita na Miss P pandelani abuya futhi nga Friday avana phenya dziṅwe na on 9 to 12 ra kono vana ndi nyoyo zwino mara shafuni sharp humbelani nengovela uko fara nambi ya dzinambi hendi ngwe show ine tipfesesi because it doesn't really have any impact nambe sla ine idza muzika o fambana nawo na mini it seems like ndilani 9 to 11 ndilani tonga niwe kudilana muzika wa hayani nga manda ra kono vana semi kwashaba I don't remember uri ndimudivela guy but this guy I think unaumwe mtopola hone I'll check mara vhathu vanji vha khou amba uri no it's good then Jones ne fale vakaifio zino athi ngo vha vhona ndo sokoto vhona uri Jones vha hone mara kha 10 to 2 nga vugala tenga TV ndi yawa I change chimangadzo mureuvi nga 7 to 8 nga madekwana kha lutendo asele wandebe tsinoyo I think so ndiane for shows uko fara 9 to 8 tangana then 12 to 3 ukuludzwa muzika adova abuya futhi afara vhurereli ha hashu okay rani mudze something edzi show mbili it's a contradiction here divyo edzi noni dza uri if as a presenter arali a believe kha zwa vhukereki u ḓo kona hani to go in details kha zwa vhurereli and then and then if I believe kha zwa vhurereli u ḓo kona hani khou vhona u dzhenelela kha zwa so there's a bit of contradiction here I think ina honu chimangadzo murovi ono lana vhana rina lane ya lutendo nga madeka okay uthoma nga ai man yesu ta uko thoma nga uko thoma nga lutendo ai this is something zwine okay oyo muthu ndi aitofedza ka kuina mbajena khayo uko ro continue uko ro change dzina la show uko mama defense yako jena khayo yeah dzika ndo kusukona nda afedu kuitaka na 2022 to 2023 Phalaphala FM muhashi muthi achihosta show kamutitaro kana mbiri uba usina budget yobhadhela vamwe kana utobhadhelwa thuku I think kuna dzimwe show ngona sa dzishow dzine ngaona uri ndiwo 2 hours kana dzitamba ruti kha vhege ti yeah vha tonga ri tshiṅwe tshifhinga ni afula na wana vha khou squeeze or at least u kona u chileya ngori if ni ḓo hosta show ya 2 hours nga Sunday fhedzi yeah eish ko bona so at least umwe ni wawane ni vhedzi producer nefo mara at least mukweyu ko ḓovha ko hosta every day zwe yeah ulazunge sinda wangu zihamba mara radi bhekazo no ndikwamba like looking at uri mukweyi is a hustler man
And I think he's been hustling this idea Josie most of the time. Arasa kospana ngora kospana nga weekend. So which means some of his hustle now. Yeah, it's gonna be interrupted in Kobon. Ti udo das Shafantuni. Auckland Park. Comes to do langa zwezo. Udo hasha Auckland Park. Mara wachitumbi anga wanyina. Tambonga. Lokunyi fi uko mana chibure kana komangara. Kani chibure. Mara jena no ako ba side kick. Mara odaba mwa mutu ene uko baka ngwa radio station. Ano kurobojiwa. Ako baka community. Ka community kana ka univena ne. Yeah, kombona community zezino ngabo univena. Ndinyo no hasha univena breakfast show. Ndai hangwele ngwa outila ni one ngwa outire good bad ndo hangwa dzina man. Asro class. Na ndakombra ene. That kombra ene. Yeah. Because Naye he's one of the great guys when it comes to. Mara why wasn't ngojia ntu wa music draft show 9 mukwei na chigi. Babili. Bado wala ntu ya serious. Konubuza not taking away not saying or ripping Terria blind. Mara sumezo Terria blind. Why akinyanga muntu to hosta a show. No, this show already over in kana baba 3 kila show ti. Una decide kick nkobona yo raro rawar ko wono mukwe una batebeli bawe na una chiguna bawe maybe nari na teriti na posa na ngomti wa msidzana kana goraro kana baba bi ane udoba askotoredzera kobona vibe yanga bapo yi udoshuma upande kanya watu wabidara una zikani wajana wapanduka yonyana ambezera. I think it could be one of the hell of a show man. Mara Redopfa ngadziwani. Arindele ribonori ukotangana mini. Yeah. Vazidiva mafungo manje vatodwa wana nefa. Dora nefa. Kamgivela daro twadzurera zwavudi. Kamgivela ka episode dzindo vanga Tuesday. Padoro to wana auto to dara. Yeah, adova otopa. Usina na zwimwe. Hey. Ndaduna. Rari nyamarare. Timiriri wa. Ba sharp.